Le Marco Connor her national Australis na Gaineys and Mara Massa, Voigan Daingean Craobh Club Chiarraí and Tatnish Cata, and I wrote the Craobh Peile Chiarraí of Vochant. No Gurach na Crócaigh, Cill Airne, Fern nach Raibh Shabut, Co Hobbies Halchuk Dublin a Ruher. They died the Morgags, Aidan McGarrett to draw lead and play shot. Tony Brosnan is agus builtear an taobh líne pass live isteach an son. Agus an bhart an shelf cimáthe. Ach a ríist annach cosantóirí hí ag an Daingean hénig sin iirecht mór grí fada agus well. Anna iirecht a bhí an son chun an dara pointe a gháilt. Seachúna Daingean bouta bhain eile caid fada díireach a haithníon leis na tosathe sin Conor Gainey is a dul isteach a Joe na Crócaigh ha bert tiúrá dhéachant leis achas cuma son an chiad pointe fachta umhránóna. Tony Brosnan á thuairtweig cho fada le Billy Courtneyach anna bhlaicáil fadar fadan son hir agus seachún an Daingean bouta a bhain eile anna chaid fad go Niall Gainey agus isteach a ríist uair a bhain eile go Conor, ha Conor strip siúil féisteach a Joe na Crócaigh ha an ile gear agus well an Council Seolta Harris a Frasna an hénig an Goston Torin son bhí sé deireadh áit sa líon tána fiocamach an son a stóilm cimíd an son a ríist an blacáil úntach a chun daobh eile son iirecht ar bháide ó Conor agus caithfidh an Daingean macht siar chundul chun cín más maiad Mikey Gainey is a dul ruthar de hénig an fersa tapaig ha sé láidir ha sé puintáilta lena fesan a chomá ar nós an chin sin iirecht mór grí ard an son ó chahal Banbury agus well an chéad duine ó Daingean hat sé scóráil seachas Conor Gainey Das isteach ó Mikey go Dingle Gainey. Dylan the féchant a Jonas Spricke ile anna géir ar fad ach bhail sin pointe anna bhear fad. Nis mar sin has spás an daobh haul agus na Crócaigh más féad leo éí anamh leis. Billy Courtney inis agus iad a glúiseacht go deas ó dhuine go duine Tony Brosnan inis an shelfige. Buaicphointí fachtaige sin pas deas mátá isteach I Joe an spáis agus an Council Seolta Harris an trasnán agus well Billy Courtney lena chiad pointe an sotranóna agus inis mar sin ní leach pointe a bháine den na fórne. Tá sé go Ciarraí O'Leary, Ciarraí I féchant a Joe na Crócaigh, pass fíorsceoch macha Joe Tony Brosnan, á sé fachtag Tony lena chiatóig agus an Council Seolta Harris an trasnán agus háidir chóharachan sa sin pass deas eile isteach a Joe Brosnan bertá dhéachant leis tuair sé bhaige agus well sleamh ar an dalamhan son bhí Marco sé an shelf cimáthe ar éigean agus na Crócaigh ach an bhart dianta a có Gavin O'Shea inis Macíar bhain istóir Chiarraí Pat pass glóte eile isteach an son ó Ciarraí O'Leary /chéim slí bháin slí eile as go díal ar fad má hagan feicá bara Marco sé inis a dul I Joe nó I féchant a Joe na Spricke agus an Council Seolta Harris an trasnán aige anna chóimart ar fad. An Daingean fnacht na nuamtín sa dar leile na giad scór a charún púd a bhaise na Crócaigh dul ar an núnsaí Marco sé anna ecálachan so go háirithe sa dar le siúd a dul a ruthar de hénig an shelf cimáthaige agus pasta chu bhaigige agus an iirecht I neireadh na dál an son ó Tony Brosnan agus sin pointe glóte eile go dísa ach níl deireadh díanta fós aige bí siúrálta go pass siar cho fada le Tom Doyle a ha díortréis tachtasteach. Ilón grib Mícheál Patsasú leis an besan Marco sé inis Marco sé le iirecht mór grí ard alínta pointáilta Harris an trasnán an dara pointe an dar lárpáirce há sé nótáiltan sa dara le. Nótáil agus an fáine a ríist há sé luata gom hana hen. Agus dócha réir na rialacha go gathú é sin íana peisceile Evan Looney inis leis an gicséir a chasan anna scíiltear fad Billy O'Connor chuairt le pass live há sé ge Conor Gainey inis iirecht Hannaman ducks an a bháidir fad ó Conor Gainey bhí sé bhadamach ón máide agus inis mar sin han lasar sa bharach. Ja agus sin an rád is féidir leat cad mar sin a thuirt annacha tosach na Gaineys an dain siar.
Seach fear a fuair scór nuaimtí beag óid sin Brian Looney agus iad a glóiseach go deasan is seo ghuine go duine a chu ríist brú mílte chachar ortha fear na broig go ríist ó Tom Dyle agus well bheith mar ginse bháileat go replay hín son an rud canan céanna díantaige sin an tíúbát inis a sé feice go táile son an scill seo cleachta again í léon dó Matthew Flaherty inis go me chléisiúd lánda anam agus lánda cheol seach go isteach le beidir denúntí nó sin pastain séireach isteach an son agus a bhach tócathe an son istí ag Dingle géanaí an báta Counson builte ag Dylan hasí cuacha agus an Counson seolta Harrison trasnán agus an Daingean an op chun cína ríisteach agus nílan chluiche cíochna ná feic mar é agus sé aide hinis agus seachún Tam Sullivan in istan Daingean á spás mór ó sa chóir amach mar gan dat á na Crócaigh i deireadh scór a gháilte agus well hí son leobernach hí son ró leobernach agus Seamus Mulvihill le dul chun cainte inis le John Payne. Ja, cíimiid an son slash céim agus bhí sé an ard. Der siad gur tús mai leanna hibre agus má airíon le an chluiche ó bhuachaint de gan na hús chu leis an gréibh chomórtas na troslóga tócathe ag Paul Gainey an Counson ard an Counson Crean an Counson Harrison trasnán agus sin an dara pointe fachta ag Paul Gainey an so agus an chiicamach dearnach tócathe ag Gavin Cornan son agus adóg dearnach séitethe ag Seamus Mulvihin Pára Corcoran agus a loch banistíochta sásta agus an chluiche ó buaite ag an Daingean agus near na dála bhí sé tíilte go. Our goal was kind of to get to half-time still in the game because we knew the legs would be heavy after 5 weeks in a row. We did a lot of tackling as well up front and the backs were very tight to their men, so we were kind of lucky to go on a point up, I think, but yeah, we worked hard for it. I think it was just my turn today. Paul and Dylan have been scoring a lot, and Cahill even in the club semi-final a couple of weeks ago I think was our top scorer. It's kind of nearly every second turn, but we'll take that. Look, that's good for the team. Look, even for the goal there, I didn't have much of a role, not only to shoot. Billy turned it over, gave it to Dylan. Dylan put it on the plate for me as well. So again, could have been anyone there. So our goal is to tackle high up as much as we can. Obviously, not diving in and getting carried away as well. So it's measured, but that's our goal this year.